May hapon, sa atong ebanghelyo karong adlaw Miyerkules, murag magduda na hinuon ta sa gahom sa Dios. Kay wala niya maayo dayon ang masakiton. Nakaduhaan pa niya og tambal aya na ayo totally. Ngano ka to mga igsuon? Ayaw kabalaka. Ayaw pagduda sa gahom sa Dios kay nakailatan niya unsa siya kagamhanan, makaayo siya on the spot. Iya ratong gituyo para tunato. Kay gusto niyang i-remind kita karon nga kung musunod ta niya, Kristiyano man ka ta, dapat dili ta hilaw. Dili ta alang-alang, sigurado ta. Kung sa ato pa ng term, pag sure diha, musunod ka nako, pasana imong krus ug sunod nako, muna giingon ni Kristo. Dili alang-alang atong misyon. Dapat lig-on gyud tag pagtuo. Kanabang nasulayan gyud ang atong pagtuo. Kay dali ra kay tang i-discourage sa yawa, problema pa lang daan, discourage na ta. Kung sulayan ganit tag problema, kana tungod kay gusto sa Dios nga maduol ta niya, mulig-on atong pagtuo ug dili ta hilaw nga Kristiyano.